Pozdrav ljudi i dobrodošli, ovdje je Masternium. Nikako se ne mogu odviknuti od onoga Master Gaming, ali dobro, nema veze, i to ću uspjeti valjda. Znači, ovo je novi paket, to mi je za sad najvažniji, pošto znate svi da mi je zvuk bio dno dna i nekad ga nije niti bilo. Tako da, ja sam sebi naručio nešto što će mi biti od jako velike koristi, a vjerujem i vama će biti lakše razumjeti me i bit će vam zanimljivije. Znači, ovdje je, kao što već možete pretpostaviti, mikrofon. Znači, ovo je lista, znači tog proizvoda, dobro, to ne znam da mogu pokazivati, znači kutija, ne znam šta tu uopće, tu ima kaj važno, nemam pojma, kutija ona nije ništa posebno, čak je malo svinuta, zato je vjerojatno prilikom transporta. Znači evo kutija, ko kutija, obična, nije ništa posebno. Nema, da mi pređemo na najbitniju stvar, a to jest znači, unutrašnjost kutije. Evo, znači dojmo ovo, znači nekako putstvo vjerojatno. Dobro, da, moguće. I da, dobijemo na kineskom, pošto je to Gearbest je kineska stranica, da, inače ovo je iz Gearbesta. Eto, to je to i aha, tu ima nešto normalnog jezika. CPU Intel 5416 GHz, a mi imamo, ja da vam pokažem sad, mi imamo Intel Core i3 3,7 GHz, znači ono nije loše, mislim nije Intel i7 procesor, ono ne mogu se žaliti, ono može pokrenuti naravno GTA 5 i grafička Nvidia GeForce 950 GTI i znači to i opet pustimo te papire, znači ovdje dobijemo ovu spužicu, znači to je ono što se stavi na mikrofon i znači ono da makne šumove ili šta već. Ovdje je spužica, tako, ovo tu je znači nosač za mikrofon, tu bacimo mikrofon i ovo ga drži. Ima znači ovdje kao nekakva spužica, znači tako nešto da se mikrofon, znači kad ga stavimo ne može da se odsklizati, ovo tu se podešava i dobro je da je ovako malo teže, da se mikrofon sam ne pada. Znači ovo ovako malo teže ide i znači podesimo ga i dojemo ovdje uz to ovaj tronožac mali, to je stalak za mikrofon, evo ga, tako, i ovdje sad imamo, znači imamo ovaj, kao to možemo odvrnuti, znači ja ću sebi uzeti onaj, isto sam naručio, to mi treba doći uskoro, znači onaj mikrofon, onaj stalak za mikrofon kad se zakvači na stol pa ga onda možete pomicati, budete vidjeli u facecamu. Znači ovo tu vjerovatno je taj nastavak za uže ove navoje, a nama ne treba taj uži, nama treba širi, tako da mi ovo skinemo. Ajde, tako. Stoji tu mjera, nema veze bolje da se unutra. I sad ovo našarafimo na nogice. Evo ga, učvrstili smo i sad ovo stavimo, znači maknemo kako paše. Ne, tako. To ono, pošto gledamo kameru pa malo ovdje pa malo tamo, tako da ono nekad ne ispadne u fokusu nešto dobro. Znači ovo tu, ovaj jack, nemam pojma kako se zove,
Uglavnom, jack je to. Ako niste znali, on se ukopča u mikrofon. Mislim, to je odlično. Onda imamo ovdje dva, sad ne znam, može i jedan ili drugi ili moraju oba dva, ne bih rekao da moraju oba dva. Da, mislim da ovo može preko mobitela, na primjer, da ide ovo preko, znači, kompjutera ili to. A može i ovo preko kompjutera, vjerovatno. Da, u stvari može, da. I znači jedan od tih uštekamo i onda imamo zvuk. I evo ga, sami mikrofon. Znači on je ovako zlatne boje. Znači ima eho, možemo pojačati, smanjiti eho. I ovdje ima volumen, znači za riktanje koliko će se glasno čuti, znači kod drugoga. Ja mislim da je to to. I znači kada smo ukopčali ovo u mikrofon, znači to ide ovako, ne samo malo, morate paziti, znači imate ovo tu, vidite, i imate ovdje ovaj zarez, sad ne znam koliko možete vidjeti ga, i taj zarez i tu izbučinu morate, znači tako staviti, inače drugačije ne može. Nataknete i ovo spojite u kompjuter ili na mobitel, ovisi kako ste si uzeli. I znači ovo stavimo ovako. I to je to. To je znači mikrofon. Mi sad tu pričamo. I sve to i možemo spužicu. Nekako. I evo ga, to je naš mikrofon. I da, puno bolje ćete me čuti i bit će bolje. Uglavnom, moći ću zvuk, znači ono preko Audacity, moći ću zvuk poboljšati, maknuti šumove, ako će ih biti. A mislim moće sigurno. Ali dobro, to će se maknuti pa se neće ni čuti. Eto, to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali. Ostavite subscribe, like i share i komentar isto ako želite i to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!